nikuambie, nanje ndaje kukubwira. Simama sasa na twende. Haguruka tugende. Safari inaendelea, simama wewe. Urabandanya, haguruka tugende. Mungu atusaidie sana. Imani tufashe sana. Hiki kitabu kimeandikwa na Luka. Hiki kitabu cyanditswe na Luka. Ni barua yake ya pili. Ni chete chiwe cha kabiri. Maandiko ya kwanza ni Luka. Ichambere ni kijya gitabo cha Luka. Na hii ni habari yake ya pili ambayo ameandika. Yandi makuru yanditse muri iki gitabo. Huyu Luka hakukuwa Mwisraeli. Luka ngo ndiyari Mwisraeli. Alikuwa ni mtu wa mataifa. Yari umuntu nuko yari umunyamahanga ambaye amezaliwa Firigia. Yavukiye muri Firigia. Huko ni katika nchi za Asia. Hariya ngo ni muri biriya bihugu byo muri Asia. Yeye ndiye mmoja ambaye ameneemika kuwa mwandishi wa Biblia. Ubwo niwe umwe muri bamwe yagiriwe ubuntu bwo kwandika ijambo ry'Imana. Wengine wote ni Waisraeli, abandi bose barabisiraeli, lakini mtu wa mataifa ni huyu Luka. Ariko umuntu w'umunyamahanga yari uyu Luka. Yeye hakutembea na Yesu. Ubu yagendanye na Yesu, lakini amesaidiwa kwa msaada wa Paulo. Ariko yakoreshejwe n'imfashanyo ya Paulo kwa ile safari yake ya pili ya kiinjili. Kuri urya rugendo rwa Paulo rwa kabiri aha yakora ivugabutumwa. Wakati huyu Luka alienda tafuta kazi kwa Teofile, kazi ya mikono. Nuko huyu Luka yarahayaza kurondera kazi, nuko kuri Teofile akazi k'amaboko. Wakati alipata kazi alienda kutumika, amaze kuronka ku kazi, na wakati alitumika Teofile aligundua ndani ya Luka na mafaa. Aha yarakora ku kazi Teofile, Luka yaciye amenya igikwiye. Teofile aligundua ndani ya Luka kwamba kuna mafaa. Nuko Teofile yaciye amenya kiri muri Luka ko harimwo nuko igikwiye. Akamtuma kuendelesha masomo kwenye chuo kikuu. Acaramubwira ati genda ubandanye ivyigwa muri kiriya maana muri kiriya chuo. Aliona kwa siku zijazo Luka tawafalia wengine. Kuko ngo yabona inuko akamaro Luka zogirira abandi mu gihe kizoza. Na wakati Luka alikuwa katika chuo, ico gihe Luka ari mu chuo, alisoma kutunza watu, yani udaktari. Ikintu yigiye cari ico ubudogiteri. Yeye hakujifunza mambo ya Biblia. Wewe ndiyari yize ibintu bya Biblia. Alijifunza kujua afya ya mtu jinsi anaweza kumsaidia. Ngo yari yigiye ibintu by'umuganga kugufasha abantu. Lakini wakati Paulo alikuwa anatembea katika Injili, nuko ngo Paulo hayagenda muri irya vuga butumwa, Luka akavutiwa na mwito wa Paulo. Nuko ngo Luka achakwegwa na ujya muhamagaro wa Paulo, naye akaambatana na Paulo, wachachana na Paulo, agenda kwikiye Paulo. Na wakati walifika njiani, ngo bamaze gushika mu nzira, Luka alikumbuka kwamba hakumjulisha Teofile habari zilizompata. Nuko ngo ntiyabwiye Teofile inkuru zamubaye. Shabaha ya Luka kuandikia Teofile, indumbero ya Luka kuandikira Teofile, alikuwa anataka mshukuru kwa kazi ambazo amemsaidia. Yagira ngo amushimire kubikorwa nuko yamufashijemo. Na shabaha ya pili alitaka kuonesha kwamba neno la Mungu lihubiriwe kwa uhuru. Indumbero ya kabiri yo kumushimira kwari kugira ngo amwereke yuko ijambo ry'Imana likwiye kuvugwa ku mugaragaro. Ana Teofile alikuwa ni gavana kwa hiyo wakati. Kuko ico gihe uyu Teofile ngo yari guverineri, na alimuonesha habari ambazo mitume wanazomfanyia Yesu. Nuko bacha yerekana ibikorwa intumwa zikorera Yesu. Akamwambia kulikuwa wakati mmoja wa jioni. Anamwambia ati habaye igihe kimwe cy'umugoroba. Yeye Yohana
baragenda gusenga. Walipofika kwenye mlango wa kanisa, Abashitse kw'irembo ry'urusengero, kulikuwa kunaketishwa kilema mmoja. hari hicaye ikintu kimuga kimwe. Kulikuwa kunaketi kiwete ambaye hajiwezi, Hari hicaye umuntu umwe yaramugaye adashoboye, ambaye kazi yake ilikuwa kuombaomba, igikorwa ciwe mu kwari ugusengera, ambaye kazi yake ilikuwa ni kuwasumbua wengine, igikorwa c'uwo muntu mu kwari kugora abandi bantu. naye alikuwa amekwisha kusumbuka. Kandi nawe ngo yari muntu nyene ngo bigora. Alipowaona watumishi wa Mungu, Ariko babonye abakozi b'Imana, alitegemea kitu kwao. ngo aca yifuza ikintu cova kuri bo. Aliwaona gisi wanavala, Ngo yababonye ukuntu bambara, aliona gisi wanatembea, abona ukuntu bahagenda, aliona gisi wanacheshimia. abona ukuntu ari abantu b'urupfasoni. Kiwete akasema, hapa nitapata kitu. Nuko ico kimuga gica kibwira yuko canke kiravuga kiti aha ndaharonka ikintu. Akasema, hapa siwezi pitisha, nitapata kitu. Aha sinoharengana ndaronka ikintu. Kama wengine walikuwa wananipatia $1, Nimba abandi bampa akadolari kamwe, na wengine wananipatia senti, abandi bakampa agasenda, lakini hawa ninaamini watanipa kitu cha kufaa. ariko abandazi bagiye kumpa ikintu gikwiye. Luka anatuambia kwa hii Matendo ya Mitume Luka tubwira muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kwamba kiwete alitegemea kitu kwao. nuko ngo ico kimuga cari kirindiriye ikintu kiva kuri abo bene data. Watumishi wa Mungu wakamkaribia, Abakozi b'Imana baregera ico kimuga, na walipomwona walimsikilia huruma. bamubonye ngo baterwa n'ikigongo, Waliona maisha ambayo anaishi, babona imibereho ubuzima bw'ingene bumeze, waliona kiwete ana akili, babona yuko ico kimuga gifise ubwenge, ana akili na amekwisha kukomaa, afise ubwenge kandi n'umuntu akuze, anaweza kufanya kazi ambayo itamsaidia, kandi yoshobora gukora igikorwa comufasha, anaweza saidia hata familia yake, kandi yofasha n'umuryango wiwe. lakini tatizo anaketi. Ariko nuko yicaye, Shida alikuwa na keti, nuko ikigoranye nuko yari umuntu yama yicaye, sababu miguu yake bundo zimechanganyikiwa, hazitumiki. nuko kuko yari yararemaye amaguru, Hana nguvu tena ya kusimama tena, adashobora guhaguruka, hawezi kuimarisha viungo vyake, adashobora kugira ngo akomeze nuko ingingo ziwe. Watumishi wa Mungu wakaona anafa, Abakozi b'Imana barabona yuko akwiye, lakini ana tatizo moja, ariko afise ingorane nimwe, ni kushinda na ikala. nukwirirwa yicaye aho hantu. Ndio maana anaendelea kusumbuka, Nico gituma bandanya agira ingorane, ndio maana hana amani, nico gituma ata mahoro afise, ndio maana hajifikishi kukitu, nico gituma adashobora kwishikana ku kintu, sababu ana ulemavu ambao anamsumbua. kuko ni kirema biramugora. Mungu atusaidie sana. Bafasha cyane. Watumishi wa Mungu wakamkaribia. Abakozi b'Imana barwegera, Walipomkaribia, bamaze kubegera, Yohana na Petro Petro akamwambia, Petero akamwambia tutazame sisi. aramubwira ati turabe, Akamwambia tutazame sisi. turabe twebwe. Na kiwete akawatazama sana. Nuko ico kimuga naco ngo kirabaraba, Kiwete alipowatazama sana, nuko ikimuga ngo kimaze kubahanga amaso, Petro akamtenga ndugu yake Yohana katika msemo. nuko hanyuma ngo Petero acamera nk'uwitandukanya na mugenzi we mu mvugo. Kama umesikia usomi mzuri, Ngo niba wayumvise ugusoma kwiza, Biblia inatuambia kwamba Petro alipomwambia tutazame sisi, ngo Biblia yatubwiye yuko ngo Petero amaze kumubwira ati turabe twebwe, akamwambia acaramubwira hatuna fedha au dhahabu, ngo nta feza canke zahabu, hatuna fedha ama dhahabu za kukupa, nta feza canke zahabu
wazalia, nguko wewe wavyiyumvira, kama jinsi ulikuwa unazoea, nguko warumenyereye. lakini nilicho nacho, ariko ico mfise, Bwana asifiwe, Imana ishimwe, lakini nilicho nacho, ariko ico mfise, hiyo msemo inamtenga ndugu yake. nuko iyo mvugo imera nk'iyitandukanya, Hakusema ulicho nacho, itandukanya mwene data wundi bari kumwe, ngo ico twari dufise. hakusema kile ambacho tulicho nacho, Niyavuze ngo ico dufise, ico twari, ico dufise. alisema kile ambacho nilicho nacho. Avuga ati ico mfise, Mimi ambacho nilicho nacho ati ciwe ico mfise, ndicho nikupacho. nico ngomba ndaguhe. Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Unajua ndugu yako, Uramuzi mugenzi, naweza pendana na mke wako, mushobora gukundana n'umufasha wawe, naweza kumpenda mtoto wako, ukunda umwana wawe, naweza kuishi pamoja, mubana neza, lakini hautamjua. ariko ntumumenye. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana linasumbua watu wengi. Nico gituma bigora abantu benshi. Sababu fulani alifanya vile, Ngo kuko naka yakoze bijya, na mimi nitafanya. reka nanje nkore. Si ni mtumishi wa Mungu, Umukozi w'Imana, msinaye ni sawa na mimi. nawe ngo sico kimwe nawe. Hapana, haumjui ndugu yako. Numuzi mwene data mugeza, Kuko saa yako na Mungu wako, kuko isaa yawe n'Imana yawe, ambayo ni tofauti na ndugu yako. bitandukanye na mwene data Ingawapo mnaimba pamoja, nubwo muririmba hamwe, ingawapo mnaomba pamoja, nubwo musenga hamwe, lakini kuna saa ya kujitenga kiimani. hariho umwanya wo kwitandukanya mu gakiza. Bwana asifiwe. Kuna muda wa kujitenga naye kiimani, hariho umwanya wo kwitandukanya nawe mu gakiza, maana saa yako na Mungu, kuko umwanya wawe isaa yawe n'Imana, huenda siyo saa yake na Mungu. ntubizi ko iyo saa yiwe n'Imana. Sasa ukimchanga katika imani yako, umaze kwitandukanya nawe mu kwizera kwawe, utazuia saa yako na Mungu. uca uzibira isaha yawe n'Imana. Mungu atusaidie sana. Imana. Ndio maana mambo ya kuiga Nico gituma ibintu byo kwisi siyo mazuri, si byiza, kwa sababu tunaambatana na mwenzetu, ni mtumishi mwenzangu. ngo kubera tujango turi kumwe n'umukozi mugenza, Haujui iko namna gani na umenya Mungu wake. mwese gute, Yeye anaweza kuingia katika haya yanakubali, nyene yoshobora kwinjira muri ibi bikemera, lakini wewe ukiingia, ariko wewe winji, Mungu anakufuatilia. Imana ikarukwita. Mungu atubariki sana. Imana ikureza, Kuko saa yako na Mungu. kuko isaha yawe n'Imana y'Imana. Petro akaambia kiwete, Petero abwira ikimuga, kile ambacho nilicho nacho ico mfise je, ndicho mimi nikupacho. nico ngira Kwa ndakuha. jina la Yesu wa Nazareti, Kubw'izina ry'Umwami Yesu Kristo simama na uende. haguruka ugende. Tumupe Mungu utukufu. Tumwimane icyubahiro. Bwana sifiwe. Imana yashakiwe. Shida yako Ingorane yawe ni sababu na keti, nuko wicaye, lakini unafalia kanisa. ariko urumva ufise ikimazi mw'ishenge. Ufikiria ungekuwa mzazi Iyo uba uri umuvyeyi na unapata kiwete, ukaba ufise nk'ikimuga, unaishi naye nyumbani, ukabana nawe mu rugo, unabaki na huzuni, ugumana umunezero, maana hautamuua kuko ntushobora kumwica, na lakini hakuna kile ambacho atakufalia. kandi ngo nta na kimwe ashobora kukumarira. Ni mtu atakusumbua, Umuntu azoguma kugora, maana naye ana haki zinazomkinga. kuko nawe afise nuko ibimuraba. Ndo vile na kanisani tuko, Niko na mw'ishengero turi, tunakuwa na viwete dufise ibimu, ambao tunaona wanavaa kwa kazi za Mungu, abafise nuko ubushobozi bwo gukora igikorwa, wanavaa kwa kumwimbia Mungu, bakwiye kuririmbira Imana, wanavaa kwa kuhubiri, bakwiye kuvuga ijambo, wanavaa kwa kufanya kazi kanisani, bakwiye kugukora ibikorwa byo mw'ishengero, lakini tunapowatazama, ariko iyo tubaraba, Mungu atuhurumie sana, Imana tugirire imbabazi, tunakuta ni viwete wanaketi, dusanga n'abantu b'ibimuga bicaye, tunakuta ni viwete hawawezi chochote,
badashoboye ikintu na kimwe, lakini tunapowachunguza ariko iyo tubaraba tunaona ndani mwao wanafaa. tubona muri bo bakwiye. Sasa ndugu yangu, simama na uende. Nataka kubwire haguruka ugende, Si muda wako wa kukaa. si umwanya wawe kwica. Yesu alikuta yule mgonjwa kwa kisima cha Bethsaida. Nuko ngo Yesu asanga ujya mugwayi kuri kijya nuko kica byariba kuri cha kidengere cha Bethsaida. Ni ile Yohana 5 na mstari wake wa 8. Ni Yohana 5 ku murongo w'umunani. Yesu alipomkutana, Yesu amusanze hajya, alikuta mgonjwa anakuwa miaka 38. nuko ngo yasanze ico kimuga uwo mugwayi amaze imyaka 38 anaendelea kusumbuka. abantu urumva yari umuntu aguma agira ingorane, yagira ingorane aho ha, Alikuwa anahitaji naye apone. yarondera kugira ngo akire, Alikuwa anahitaji naye arudie kunyumba, aende saidia watoto. yifuza kugira ngo asubire mu rugo rwiwe kugira ngo afashe umuryango abana n'umugore, Lakini ugonjwa haukumkubalia. ariko iyo ndwara ntiyigeze imwemera. Alibaki analazwa pale kwenye kisima. Nuko yabandanya arajyama hajya nyene kuri ico kigenge, Ingawapo alikuwa analazwa, nubwo yararyamye lakini hakukuwa na amani. ariko nta mahoro, Maana mawazo yake yalikuwa yanamsukuma apone, arudie kunyumba. kuko ivyiyumviro vyiwe, ivyifuzo vyiwe, yifuza gusubira mu rugo rwiwe. Yesu alipofika, Ariko ngo Yesu amaze kwasha, alimwonea huruma. Yesu ngo amugirira ikigo, Alimuuliza, unataka nikufanyie nini? aramubaza tugomba ndagukorera iki? Mama alichanganyikiwa kwa sababu ameona msaada. Nuko ngo uyu muvyeyi yaciye bihinduka kubera ngo arose iki ifasha. Alianza kumweleza Yesu kwamba inakuwa muda mrefu hapa. Yaciye ngo atangura kubwira Yesu, turabizi Yesu ati maze igihe kinini. Yesu yeye anataka msaidie, Yesu we yagomba kumufasha, lakini mama iko naleta maelezo. ariko ngo nawe acatangura kuzana nuko ivyiyumviro, ivyifuzo vyiwe. Ile ndo inasumbua kanisa la siku za mwisho. Ivyo ngo nivyo bihaye bigora ishengero ry'iki gihe. Mtu kuliko kuonesha madhaifu yake asaidiwe, Umuntu kugira ngo yerekane ingorane ziwe hanyuma afashwe, mtu anataka kuleta sababu za kuyakinga. umuntu bagomba kuzana nuko ibibazo canke ibibazo byo kugira ngo ivyo bintu vyuga. Shabaha ya Yesu ilikuwa ni kumwambia achukue godoro lake na aende. Intumbero ya Yesu ngo kwari kuvuga ngo amubwira ati tora ikirago Sasa cawe. yeye iko napoteza muda kwa kueleza. Ariko nyene ngo agumataye atakaza umwanya kukuvuga amajambo. Anamwambia Yesu, Aramubwira ati Yesu, wakati malaika anakuja, malaika wari nzaza, ninapotaka kujitupa katika birika, ngomba kwibira muri ico kidenge, wengine wenye nguvu wananitangulia. ngo baca bantanga. Hapana, Yesu hataki kujua sababu zako. Nuko Yesu niyifuza kumenya ivyo, Hataki ajue ni nini ambayo inakulaza. niyifuza kumenya igituma uryamye, Hataki ajue sababu hauondoki. niyifuza kumenya igituma utashobora kuva. Yesu ana haja ya kuambia simama, ujitwike godoro lako. Intumbero yo kukubwira ati korera ikirago cawe ugende. Ana haja ya kukwambia wende, Afise intumbero yo kukubwira ngo genda, maana wengine wako safarini. kuko abandi bari mu rugendo. Ana huzuni, maana unaendelea kukaa. Afise nuko umubabaro kubera ubandanya wiga. Ana huzuni, maana hautumiki kazi kwa sababu ya ugonjwa. Nuko afise nuko umubabaro kubera udakora igikorwa kubera indwara. Acha tumalizie hapa, Reka tugarukirize sababu muda wetu ni mchache. kuko umwanya wacu. Ndugu yangu, simama na wewe. Mwene data haguruka ugende. Wewe unajijua, Wewe uriyizi, najua saa yako na Mungu. urazi isaha yawe n'Imana. Mimi sijui. Jewe nayozi. Yesu anahitaji usimame na wewe. Yesu agomba kuhagararana. Sisi hatuna kingine cha kukupatia, Nta kindi twebwe dufise twubu, lakini tutafurahia ukisimama na kwenda. ariko turanezerwa uhagurutse ukagenda. Kuna vingi ambavyo vinakufunga, Hariyo byinshi bikubosha, unajaribu kusimama,